has sé héin, agus an líchi sin dailte sé for ógra. A Conradh Gael, you have seen in the public press the text of the proposed treaty with Great Britain. The terms of this agreement are in violent conflict with the wishes of the majority of this nation as expressed freely in successive elections during the past 3 years. I feel it is my duty to inform you immediately that I cannot recommend the acceptance of this treaty, either to Dáil Éireann or the country. In this attitude, I am supported by the Ministers of Home Affairs and Defence. The great test of our people has come. Let us face it worthily, without bitterness, and above all, without recriminations. Chui me go bailio clia, kun oilimach cadévi tarlu, kun fisa all car chias and tarum. Chui me stacha me gilligans, mar benoslam agus mesa char. Fi an tailach a Juan Eileen, the Vaver on Conradh. Fi Ginger O'Connell, canasi kunta an Aramaun. Ni rausha chi na chéle. You she sasta galore lena héle gwitine. Rinne sé mun na vorda, the casa a cheen, fi mar benosla agus é Dana Green. Then ash fi Michael Brennan, canpert an chéad ran on Irherrig in a he. Fi an chuma ergur eintig sé féin agus an far ela gamala chéle. Rivishin vi navda sidir é féin agus mo cahi agus Collins. Tamad kinder an arm as a ginger. Big cadder gan 5 mile farvahan. Bin an menu. Bi a chwyd jackrafty rate. Agru an arm an chest havatach. Kunas or broe shive simisha. On IRA session. Hasula gan Catlan ma odd on Dararan on Deskert Daraman Sirstoit. Fear of Raha the countersa. Near a fukalasam. Kibet far of it to an hour hurt session. Kai to trade him countersa ma hooking to drum let the vion simisha. Dimmy gan goire daig ginger. Shinne an auto by to cook a fiach for a lorch. And son, dogus and chumra. Nar I bhí deire le himichtaí tábhachta an nachtú láid a bhí na nolach sem líon 19 thug Michael Collins Torres a hen chara Bet O'Connor. Bhí sé hosúite I gymachtaí an le gur stadse licam doris teréistum I oscailtá. Escinstum in a hasaf an son. Drach eitir aig níatin hiskins agus dífréastá cad le skúltú fannacht. Siapas ná bech an áid for Rome vet a dragar Collins. Dúras leis thugis sé reis an Conradh seo is úntach an rudde. Tiasíonn sé ón a daine. Caffir a leib sean sa húrtstóibh a dúirim a chranúil An sin má héanann siad ach ní héannig siad Beg de chuid dianta a gutsa. Ní bheith éon reagaracht ort as na tarthaí. Well, chuir son súignas beagar Collins ach beagán sin ile. Bhí sé ró lán de bhíomra sa síos. Bhí sé siad suas an seomra céanna inar áitias dul go London sa chéadáid. Cahab ó láb san agus ag bagart beag clia a ágaint agus file a chorcaí dá móchfaí an gonra. Má hasan íon na hiile truda a sesin. Trudig me go hoscailte le heis ma winter a féin ó yes. Ní bheith me I ma hóríocht agus ma hethe timppel bhaile clia faoi mar a bhíos le há blian anis. Tar éis díosbúireacht adas a Dáil, foiimhú an Conradh an 16 láid a bhí ainir sem líon 1952. Mí agus lá tar éis don na toscarí híniú is ráid Downing. Bhua sé le 60 go bhóta in le 57. Caibhlín te lean fanna gianta, chríochna sé le linn 3 lá a mína nolach, 3 bhíhín, 1 físa a bháin popé. Is iad achtarí ciniúnacha an 3 lásin, agus an Conradh a foiimhú dá bháil, a bhraithach tauchaí an náisiún, agus ciniúnt na bhean a híine When you have sweated, toiled, had mad dreams, hopeless nightmares, you find yourself in London streets cold and dank in the night air. Think, what have I got for Ireland? Something which she has wanted these past 700 years. Will anyone be satisfied at the bargain? Will anyone? I tell you this, early this morning, I signed my death warrant. Scéal trágó de chóirin mór atá fa chabdil an seir TG Card a céan se hagan ag leathraí sinnaí fós an se nacht glóir tíre.